Jesu wamabandla uyakhazimula uyakhazimula Jesu uyakhazimula uyakhazimula Jesu uyakhazimula uyakhazimula Jesu Jesu wamabandla 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 Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu Hallelujah Jesu senkonzweni endumiso egameni lomfeli wami uKristu Jesu waseNazaretha. Haleluya bazalwane. Ngifikele enye into la uma kumu ubishopi uJobe ekhuluma ngomphongolo. Mholi ngelinye ilanga lithi iBhayibheli eBethnesheba kwake kwayenzeka ukuthi umphongolo amadoda akhona ngakwazi ukuphakamisa. Kwathatha umphongolo wabekwa ngaphezulu kweinkomo. Now iBhayibheli liveze enye into esuka imangaza. iBhayibheli lithi inkomo eyifemale kunesikhathi la kumele ukuthi incelise khona ngoba uma ingancelisanga izubuhlungu emabeleni. So iBhayibheli lithi laba bantu vele inkomo bebayiqhube ematholeni azo. Kodwa ngoba kwathatha umphongolo wabekwa phezulu kweinkomo, inkomo zangasananga ubuhlungu esikuso kodwa zalalela uNkulunkulu phezulu kwazo. Zingafuni notshani. Dani iBhayibheli lithi uma behlisa umphongolo bishop kahle kahle kwathathwa isitshe sasiqoqimana kwathathwa ayibhebhe zamatshe then kwathathwa nenduku kaAaron kwafakwa ngaphakathi. Lithi iBhayibheli ndlela bebayidizayine ngayo ngaphezulu kwakunekheruphi nesiraf egade lento ngoba ikheruphi yake yagada nomuthi wokuphila. Lithi lokho kodwa kwakuyimpawu zokuthi uNkulunkulu nani. Kwabuyela egameni likaEmmanuel elithi God is for us. Kahle kahle samdumisela ukuthi basikhuluma kahle kodwa sesigade umphongolo ophezulu kwethu. Siyambonga kokugcina bazalwane. Sengisho ukuthi abanye bombonga kokugcina. Uba ugogo mavusa uthi ayivala ithembisa. Ngathi ngithi ngiyavela njengomholi ngokholo lathi ayivali. Kodwa ke abanye bombonga kokugcina bazalwane. Nakho kubalekile ngicela ukuthi sihambe ngakho bandlela sekhaya. Asinakeni into uNkulunkulu ayibeke phezulu kwethu. Ngoba ngaphandle kwethu uNkulunkulu akithi kuyo thina singelutho. uDavide yabona lento iveni ichaze kakhulu. Awukwazi ukulwa impo ngenasigodo kuyo. uDavide uma efika kubofowabo uthi it's okay ngiyambona uGoliath. Kodwa yini le ngiyoyizuza uma ngibulala uGoliath? Awukwazi ukulwa impo ngeke uzuzuze. Soba uNkulunkulu bazalwane.
siya kuNkulunkulu soyiphanyeka kuNkulunkulu bake babanjwa abantwana babantu kwahalelwa indumiso kaNkulunkulu endaweni engeyona kaNkulunkulu ngoba uma kunomuntu kaNkulunkulu kwamele kuyakuzwakala ukuthi thina susawothi ngiyayinaka lento usawothi awushintshi ikhala kodwa kuba netest kungenakhala impilo kiwena fe